Yeah, my blessed once again, the baddest. Tendako jambo moja baba, tendako watu wakuone, tendako jambo moja baba, tendako leo wakuone, tenda kwa nguvu zako, tendako leo wakujue, fanya kwa wema wako, fanya kwa leo wakuone, ulivyofanya zama zile kuja leo baba na ufanya, ulivyotenda wakati ule kuja leo baba na utende, uliinua ukaokoa ukaponya kuja na uponye, ulitenda baba wakaona watu wale zama zile baba, kuja leo tena na utende baba watu hawa wakuone, kuja uinue na uokoe baba leo tukuone, tendako jambo moja baba, tendako watu wakuone, tendako jambo moja baba, tendako leo wakuone, tenda kwa nguvu zako, tendako leo wakujue, fanya kwa wema wako, fanya kwa leo wakuone, iwe ambahandu mamelero hole abandu bana bakulole kubera nionya la kosi kwa hola katiria ambahandu hole omami amba hole kasaye ambahandi hole amba iwe hole mami kwa hola wakatire hole kwa hola wakati wa elia mami ambahandi hole hole netengu fu mami amba lero handi mami hole Paoni Ayubu mami we Khurula mubulale no muwabulamu Lazaro no muchingulu Khurula mushirindwa no muwabulamu Amba khandi mami okhore Niwe mami unyala kofi Tendako jambo moja baba Tendako watu wakuone Tendako jambo moja baba Tendako leo wakuone Tenda kwa nguvu zako Tendako leo wakujue fanya kwa wema wako, fanya kwa leo wakuone, tenda, 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 fanya, fanya. Yes, kwa kweli tunajua wewe Mungu uliyefanya wakati ule ndio Mungu anaweza fanya wakati huu, maana wewe ndio Mungu wa leo, kesho na milele. Kuja ukafanya watu hawa kuone una nguvu na mamlaka. Kuja baba, ulivyoshukia Elia, kuja tushukie baba ili tukuone. Haleluya, amazing sounds.